Shubor nakaslem jong unongsan hima. MDC Barim Gamalai constituency Babu Linus Shadap ubala shong thai no hadin ba ula dep job arsin ha ki election ha ki postnam ki ba menshwa ula rai ban ajin kershan ba taibor lang pathau ha ki election MLA Arhajar Arpulai halor ko nongrim ba uni MDC Gamalai udai ubadon ki mat trekam lani ki policy ban shakri ki pat ba bat ban kinteo ya Gamalai constituency hi barok away Babu Linus Uday ubala jumi khamat ya Kamalai constituency shagi yeng dorbar Khasi Hills Autonomous District Council haki postnam ki baminshwa ha ka ba ula job ha ki artli ki election but mi khamat ya Kamalai kum MDC na do usnam khat khandai spa nyo pu khandai hadu khat khandai spa prapu khandai ha ka jingi kendo ka balingkot bat katto ka nengut ki reorang ba ha ka yeng sa jong u ha Malai maudat baki ka ba ha ka dong umjan menta ka sngi ka shphautri ubnai rempang Arhajar Arpulai uba Linus ulapen bena ba un ajing kershan yo ba taibor lang pathau kumukurtong ka National People's Party ha ka ni ki election ka ba menta ha ka ni ka sngi le don langru ki reorang ba ki bakintop ya Babu Morris Lingdo Ubalai don lang bat uba taibor lang pathau baro shikata nalor uba George Kharmujai ureurang ba ubala shong thai kumu director ketanat soil and water conservation ke sarkar jilla baru bolong ru uwe ni ki nongelam ke NPP Maulai block uba pet ye ki shnong ki baham hapo ke zone 2 hagni ke jingye kendo nakaliang jong Babu Morris ula penken mau ye ki snam ba Babu Linus ula long MDC jong ke Maulai constituency ubala shong thai bat kram ya kun election shu bat ula pen pau ka jing shngai namar arngot ki nongmi khmat ka Maulai ki ba kram pat sharem ha ki election kita uba SD Kongwir bat Babu Linus ki kershan lang ya uba taibor lang pathau ha ka ki election pi namar bahaka election campaigning ko jungi ha ka election kan basing ko jungi nakaliang jo ke NPP Maulai block ngila pia ya ko Maulai ha ki santli ki zone katai tai ka Maulai East ya ka bangi khat lu ka Maulai Them ya ka tai ngila bu ka zone 1 nang ta buat nang tai pada ka don sa ka zone 2 ka zone 3 ka zone 4 ba ka zone 5 ha du na poi ha du ang thia po mu yong pat te ya ka functioning jong gi zone ki tip hi ma ki kum no ban chok out e program te ngila ya ka election kan basing mentala kham kwat to kan ni but man lagi zone ki long very active but ni sotunat ya ka jing kam ko jungki but ina ta kada ba menta ka step pada gas ngi jong ka jing kemen ka step jong ka jing kemen ha ga ba nakliang jong ba George Kharmujai I belong in charge ya ka ni ka zone 2 ila trestom ban ya pleu jumut but ki babun kirang ba jong ka ni ka zone ya ke ba iwe hadin iwe na pnang jong kita kirang ba kilawan ban penyaso bat iba te berlang pathau ban yo ban talang hak ni ke jing yo khun man pentik na bo ba te bor pathau unio ya ke jing job bat hak ke jingkeli ke bangila bu i ke jingkeli ye ke tu kirang ba ka e ke ba pelong sisa ye ki bakin wan cuba pathau kalau bagi yo I ya kalau we jong ke mulai how ba te bor pathau ki yu I kalau we jong ka mulai bat kham tam be jong ki khon samla jong ka snam mulai te man ta ngi pada ngi dan hang ni hayeng jong I babulino si bangi khad I babulino shadam I baman shai de na hikai jong ka stra hard boys but ilabat pada kum MDC ngakun mau na du kisnam prapulai sia jak nois pa prapulai tanang ta asia jak ndai nhiều khandai sia jak ndai pa nyo pho khandai now nyo pho khandai te ka kut ke jong long MDC house nam sia jak ndai pa prapusau house nam prapusau pada ngakun mau ba iya kun biang e ke election MDC na jing thia pang mo bubu ngakun mau ho to por bala syura ya ke jing kren ko jing I da ka te ban pensawa bara to ko poru wala da I kan base election na pu ja ka thia la jong lu na jing thia pang dai I job election te da hadian bela kut no ka tom na usnam khandai phom prapulai na usnam prapulai
พระผู้สาวกับกุดนกพระผู้สาวกับกุดกระเติมกับบันกงนั่งตาอิบตังยีกับจงลองMDCหาดูสนามพระผู้คนได้บันนั่งตาประเดี๋ยวอีกครั้งไม่ได้ชูกีฬาตายเนาะที่ครั้งไม่ได้ชูบันงั้นมาหาตัวกปอร์ประเดี๋ยวอีลากระชานเนาะอีบะฟอนดัตตรงกันจีหากตัวกปอร์กระดังเด็กHPU ilaya kerjaan no iba founder strong kaji tenda ke junglong MDC ke jung kadai nak parti HSPP ilong MDC nak parti HSPP ngaku na bah ka to por ba MLA hi dang dei ba SD Congress but ni not benong ba kini baro angut ki dei ki jayan jong mulai iba SD Congress kum MLA bat iba babulinos kum UMDC kini berangut kini ki jayan jong kemulai yakaba empat don bala ban peram yaki menuru bat kimpat jurem ha election tendai dakaman subhala jong hi kila syong no mdai bala se yo don bakeno kumtum bakeno menu hana ba ki barem ki alang sijaka tendai kan ma wei ba taning i klembrem ila shu IT how tau bakeno ba ki baram ki don chejaka ya utar wa kajing sisa katiket la IT ngo bahi di ba taning yo banang ta pada da kajing kersan borba kajong iba bulinos ru kini arngut ki jayan jong mulai kala kersan borba yo ba un job yo ya kajing job tan nei to kam nei la kajong ngo kajong briu ala se ubar ngo kano ya kata pengin ya korba ka kam jeki briu kam dei ten rai idei ma ibla trestam ringkat bari ba SD Congress kum MLA banwara ya kajing job ya uni MLA barang sidap design mentah iba piti sakme te ni sarang ha ni step ban yo ikini kejayan kibla wan chakmat ban ai mensim yingi hakajing ya trai kajing ya durut hi nadu mesti badunamit ban sang nak we jaka tenrei ka bakonsan ne kalong kajing ai but kajing ai bos Nakaliang ubabu linas haba ajing kren hagani gasngi ula ong bahaki snem bala let no udon lang baruba proses ti saukmi ubala no ya kajinglong MLA bar haga election MDC arajar khat khandairu udon lang baruba proses ban kersanya ukurtong ke Kongres Henry ula ong banamar ba ke Kongres kalapai baruba proses ula pet shakawai pat ka seng mauru uya no la ka jong da ka ba phai khmat no shoba taibor lang pathau namar udon ka jinga i jingai na ka benta ban shakri bat trei padru ban kenteo ya ka maulai pakinthop ya ki samla uniu MDC barim jong ka maulai ula batairu balai ukwa ban kershan ya ka NPP bat yo ba taibor lang pathau namar kumu breu ubadon ha ka jili san perthei lakata phosnem ukmi linti ban yo sanshar tang kawai ka seng ya ka jilla namar kam long ka babiang ya ka sanshar ka khadar haba yo ya ka sarkar khle khawlang lane ka baki ong ka coalition government uneu reu rim ha ka san perthei ula penken mauru baki pat ba ki de ban snotho baki seng ki bathau ya ka sarkar khle khawlang kimla ban sakti henrei ki hab ban shim ya ka jingkit khle lang baru sekata yang adon lang bat UMLA barim ubalisan ba proses yelong prolog bat hagane ke election MDC ke peladap mai bat ngang ya rengkat ban kan bas nak menta ba marbu dekhar Henry Hedin da kajing prajong Kongres Dr. Makul ula pariano Kongres ka Kongres ka jarangai bat uwe MLA kam don show po assembly dah ada kata nyele la ka jong nanti iba proses ilai no saka UDP ngapat ngajiet panlej second kaseng NPP Nye per hak jilong hak parti. Hare ngelong perlok mentaro ngaburam. Ma ye kum perlok. Hare hak politik spat ngele per. Mai don la ke jong gonong rem. Bale le cek parti UDP kata kam de yang aban batai.
Dengan batai tang ye bentar lejong balai ngalai siakan neka NPP. Kawe ni ki dau ke bakongsan kalong ba mangikum kirurang ba kirutemen kiblarim ngilangnya ban pe ya kaneka sorkar kle kaulang don bersngop tenat hero ya kanek sorkar ban kle kaulang coalition ministry kicu berang ba kisau tu ba wat haka national level hari India pikmau Nadu Nehru Lal Bahadur Shastri Indira kaya bet single government Henry Hadien ber rem gendera lemi ke coalition ministry selalu Wubi Pising Charan Singh tang kartu kanen ar benai lai benai bangga kemau Charan Singh lai tang steo ulong kumu prime minister ke India but simpat yu kujat ke parlimen u habis signo namar withdraw no kongres tekum tapi kini sarkar kle khaulang hi kilong kumbuk sajaka ki khanak long kia ie mata kia pralasai badhan he makhalia jongiro penpe kane ke ministry MDA government ma kle khaulang tau baro sansnem ke biang baik ke NPP ke biang hari sebenarnya suara election pan wo kejat kita ki biar sincar lang kepada pok ministry kita bakawang ketik nengkong you chief minister kewang ketik ya ka sarkar ngakamau yang keren jong we minister beri partner hakan de coalition udah minister Hero ong kumno laradon kejing tuna radon kejing sneo kejing bambiang hanek sarkar deban keno ya ka parti kebahetam kemudian NPP tekejing kelimata menobashimi kirai menopnya jing bakla lang namara coalition ministry to ki bapule ye ka political science mo ka coalition ministry kalong ka joint responsibility ka biakit lang umde berong ke parti ke bahe na parti beredem ci sieno pidon hapo ka ministry hapo coalition government yakit lang jointly responsible kata ka coalition government hari tu ministry mad blesi umpat po sepok college sedang kelas 6 ni kelas 7 TBA Jepang ke political science kredit biaya itu badong ba hak coalition ministry dia berkenok ya ka parti ke bahe mende yang parti bare habaila de udah minister rahi perem hidal de kom ong kiten pasimo nguoj ela ka jong kopre te kane kalong kapapi papag iya hakmat ngi ki riurang ba ni pe kini kolom san ministry kat bala horkit hodang ni depan buang iki te habang pe ini ki parti wa menta no ka idon kalat kalenti ka idon jingker mening pajba de tang NPP hoi phirs ngô dikren ne kaliang ka UDP beong ka UDP kan sin char marwe to manubon pediang i kata ngut prangut kata ban sin char ngut prangut badong baka UDP kan sin char marwe
nang ta pek ye ka strength ye ka bor jong ka UDP Hagro Hills sisit mdon Hachelong kabadai ukulong snam jong ke jala makalia nyo sit ka don hare ka UDP iwe rum don dah kan ko dur kata ong ba ngin sin char marwai kalau kamu pot sne ko perkat kena khlung kalau ko perkat ki khoni sel por mandai bante to mod babel ban po sha du sebeneng kan ir ban pot sne ban ong ban ka UDP kan sin char marwai kalong kan ya kena khlung kap de kan ya rang ba te ngah ni kapor ngasungu ye ni kerang ba kibawan ban ai burom yang awa yang ilit teman kemoong babu moris hak field work tingam nasu Henry bani ajeng mod dekum ne kum tai ila kalau kum melani long kum ketugi remote control malah susong darot pen me TV setaj kaman tengiro ak field work ngim mda su kamet ka yong ak kriat Henry chane setai ngabuni perlong dunai kar pau lai pau tiba ngala ya keren ban penwan kita badon badenga mensua Henry mata kilwan lang banyak no saya NPP. Te halor kena nong rim ngaong ba ni kerja ni NPP dah kata kerja mudur dah kata kerja kemilanti bahkan yo dengan yo ya gar single party government kam desu dek marti ya khle khaulang marum don bakwa amdon basok tanat je kene ne dek jeng bamban se dah kerja banse, bat hakawai ka kini kawai ni kimat kini ban kermau, ba baro kialap kamtam na kaliang ke UDP, barang ba nyen yo uchip nista da ulajong, nyen yo chip nista da ukhasi, temat angabu je kali, mana buweng yak chimni star ka si jongi hau arjar khat pra chwaban form ya ka MDA u chimni star jongi manta konrad sangma umlong satia aspiran bandong chimni star lani bakwa bandong chimni star mu de MLA jong ketura MDC MP jong ketura sebang ngap kawan orang minister ke parti NPP hatu kepor di projek yo ubah prestun menlong minister hari mano bakangla dia kata baru ngicip yang ngem kuai prestun ngikwa ru Konrad hab yeno ya kam MP pendeli dek para akata dah tak dur kata ke kuat chip ni star kasi tengok ong ba chimi ni jeng kan baro ngachimi karai ba ngamtre ban lang bad uba pro chaka UDP ya jene kelti tamar balai nang lek UDP lemot krempep en song beranda yang mi orang yeng job nyongot prangot pip chpongot ki poin ke poin ke barwan tenta ka daw plong yenga ban lek chakaneka parti NPP dah kata ke jengmu dah kata jeng khmi lenti ke jeng kermen bangin yo ka single party government kebatang kawai parti kan sencar besu kan parti ban khlek khaulang kemarti khlek jeklung
Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela